U poljoprivrednim podprijemstve AD Bag u Bačkem Gradištu žatva počala 1. i zakončena včera 5. julija. Na poljoch toho podprijemstva boli zašati 130 hektari žita i to všetko z jednu sortu Amicus, ktorá spada do hljebových sortoch tak volaných poljepšovačov so zvekšaným procentom proteinov u zrnu. Rozumiše tu primenjena i podpolna agrotehnika, prečatvovo startne hnojenje, blahočasova šatva od 2. dekady oktobra, blahočasovo prikarmljovanje u 2 etapoch i co može biti najvažnejše, obovijazni 3 chemijni tretmani. Perši tretman okončeni keď se zjavilo perše koljenko, protiv korovčov i horotoh, a drugi tretman keď se zjavil hlavni listočok, tak volani zastavičar. Treći tretman okončeni na polovki kvitnuca, protiv fuzariozi klaski. Toto všetko vypracené i porobené u pravim času, u pravim momentu i već to, co smo i planirali, sme i ostvarili. Znači, že to čiste, jakše može i vidjeti, zdrave, bez horotoh, hektolitjarske pripovedane u prinosu, znači prinos prek 7,5 toni po hektaru, vidimo na koncu dok završimo, počnemo nješka zadnji deň žetvi. Ali je to, co sme planirali i ostvarili, hektolitjarska vrednost dajaka 8,2-3% i ukratko, eto, zadovoljni sme z toho roku s žitom i s urožajem. Toto žito dlho bolo željené i uzrelo až 1. julija, keď skoro všetky už boli pokošeni, ale nedali i veľký urožaj. Tota firma má vlastnú pekárskú industriju i všetké žito ochabjaju za sebe, takže še ne ponesuju na otkupnu cenu.